Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Tadius Kristus. Paima ijalo hita, rigapan siganu paribata, bani panorang sogot nyerion, pasada hita uhurta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombakon uhur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni panghidopimu huban nami. Adop menjagai menramotkon rosi masarihon guluh nami. Bani panorang sogoton pe Tuhan. Sihol harami ibagas ganupan horja nami ase hatamuma nama lundagi guluh nami patorang hama hatamuin mariti tundumu nama passing in bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Tadius Kristus ijape nasyam marianan bani panorang sogot nyarion nabu isi hanami marhiteuni channel YouTube on Regapan siganu paribata bani panorang sogoton Rabu tanggal sia Agustus tahun 2020 ay matar surat bani buku sada Samuel bindu 10 ayat itu nama katahon senang. Tapi nini Jehovah madopak si Samuel ulang matonggor rupani barang togap ni badani ay seng iya si pilihonku Aseng songon pangidah ni colma, pangidah ni Jehovah. Angko colma rupa do iidah. Tapi angko Jehovah uhur na ibagas aido iidah. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo pasal laho memilih ise natalup gabe si pangidangi ibagas sada kuria. Laho merekrut ise natalup boy gabe karyawan bani sada perusahaan. Sonaido homa ise na boy gabe pegawai atau karyawan bani sada instansi pemerintah. Tentu adong do kriteria tertentu. Ay maase maningon do ilatih kita dirita ya. Maningon ipersiapkan hita dohomani age pambotohta pengetahuan umum sonai age pengetahuan nalegan. Nomor tujuan ase sanggah panorang iuji hita atau sanggah panorang perekrutan ai pajupah pakon nama wancarai boy tene mardalan jenges janah umbani haganupan balosta boy meyakinkan na menguji ai bahasa talup do hita atap talup do atap ICP na sangga mandihuti ujian on iterima gabe pegawai. Nah totu bapenang nalongan ibagas Tuhan tas Yesus Kristus lang salah haganupan ai ihorjahon laho membuat natang sedearan. Tapi marhitihon ni hata ni debata. Rigapan si ganup ari bata maningon takas do hape ni bata. Bahasa ahana ibahin ni bata do pakita atape penilaian na ibahin ni bata do pakita merlegan do tumang pakon songon memilih sada karyawan atape sada pegawai. Halani na itotapkon na bata laho gabi juak ni langkape ni na idah togap ni akula langkape idah jenges ni rupa langkape idah jenges ni balos atape balos na meyakinhon tapi na bata mangidah ukur na ibagas ai. Totu maningon marsukun do hita. Masih maningon uhur na idah ne bata. Halani anggo rupa boy do HP tene ipoles. Anggo balos boy do HP tene ibahen jenges. Tapi anggo uhur tang parbagas ai lang boy irubah. Ay maase bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sonaha pecarata laho mamonop kondosata sonaha pecarata laho mamonopkon hajahatonta
sona pecarata lahoma monopkon hasalahanta dopak nebata anggo nebata na idida aima uhurta. Jadi bani hasoman do hapeni hita boy tene memonopkon aha nasalah na ihorjahon hita. Tapi anggo nebata na ibagas uhurta do na iida. Halanya aima asi perlu totap hita ibagas parguluhanta sigano pari. Maningon totap do hapeni hita jujur dopak nebata. Atap boy sobuton torih kita ma bani kegiatan-kegiatan ni parkuria onta. Kejujuran ta ai dopak nebata tarida do ai. Merhitehon di partisipasi apa keaktifanta mendukung horja itonga-tonga ni kuria. Ulang maali masa itonga-tonga ta. Aktif kita mendihuti kegiatan-kegiatan ikuria pita halani halak nalegan. Dingat hitama na ididah nebata sedurupata. Tapi na ididah nebata aima hauhuronta. Aima asim maningon duha tetap ijaga hita hauhuronta. Maningon duha tetap ijaga hita pangabakta. Maningon duha ijaga hita parlahota. Ilobe-lobe ni bata. Ase porini PHP ini salah pambahenanta ibotoh nebatado. Ahana dong ibagas uhurta. Jana sebalik nih porini PHP jenges ibaik kita ibotoh nebatado. Aha motivasita. Alani ai tetap mah bahen hita. Sadalan antara motivasita surat-surata na sinahap konta na ipikir hon hita pakon na iharusukon nebata halani nebatado sidida uhurta. Jadi porini adung pe iridah kita halak makorjahon na jahat tapi lang adung jupasi uhuman humbani nebata lang perlu kape si usihon ta ai. Hita maningon tetap idingat kita. Bahasa nebata neidah kit. Na inidah ai ma isini uhurta. Alani ai salinari maningon sadalan do hapeni. Ahane ibagas uhurta, ahana ni horja konta, ahane pikir honta, sonai age ahana isahap konta. Jana horjaon hita ma haganupan ai. Ibagas ganupan pargulmi tonta sa ganjang neron. Halani ibotoh jana idida nebatado hauhuronta. Jadi ulang mabir hita hubani jolma namang ida rupa tapi maningon biaran jana hormatan do hita hubani nebata namang ida uhur tang parbagasta. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Tuhan ase ibagas buluh nami si ganu pari. Tetap ipataridah kon hanami sadani uhur pikiran sonai age pangabak nami dopak hatamu nama pasingin halani am sididah uhur sedo sididah rupa ase maningon do jagon nami totong apa singon di guranmu ibagas uhur nami tandani na tetap hanami martengir nihur janah marhapur saya lubamu ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan manami rapakon tonggo namyo. Amen. Oras bat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus sayan doharma saganjang nyerion malas ni hurta ai labin tarida ubani haganup halak habasa ronta ai idaihon haganup halak tandani na iha tengerhon uhurta bahasa nebata lang sidida rupa tapi si ida uhur do asi tetap ma jaga hita uhurta tetap marpangarapan na tubuh bani nebata. Shalom.